inkuru ibabaje, umunyarwanda bamurashe avuye kureba igikombe cy'isi. Nta wundi n'uyu mugabo uri kubona yambaye ishati yera n'ipantaro y'umukara. Mu minota mike Kagame Rukumbuzi yarashwe amaze kureba umukino w'Ubwongereza na Argentine. Abamurashe baramushyize mu gipimo bamutera mu cyico ahita apfa ako kanya. Uyu wapfuye ni umunyarwanda w'imyaka 28 y'amavuko. Umunyarwanda arasiwe muri Uganda nyuma yo kureba umukino w'Ubwongereza na Argentine. Agenda ni kenshi umuryango wa Kagame Rukumbuzi Ruben, umunyarwanda w'imyaka 28 witabye Imana arasiwe mu mujyi wa Mbarara muri Uganda nyuma yo kurebana n'abandi umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza igikombe cy'isi wahuzaga Ubwongereza na Argentine. Aya makuru atangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri tariki 13 Nyakanga 2026 nyuma yuko umuryango nyakwigendera wiyemereye yuko bamurashe tariki 15 Nyakanga 2026 mu gihe ngo aravuye kureba umukino nk'abandi. Nkuko umwe mu bagize umuryango nyakwigendera bw'ikinyamakuru Umuseke, Kagame Rukumbuzi iragiye mu kabari hamwe n'abandi bantu kureba umukino w'umupira w'amaguru warukurikiwe n'abatari bake. Ngo umukino waje kurangira abantu benshi batangira gusohoka muri ako kabari maze havuka akavuyo no mu byigano wabari aho ngaho. Muri ako kavuyo rero nkuko umuryango ubivuga, Kagame Rukumbuzi arashwe n'abashinzwe umutekano ba Uganda ahita asiga ubuzima ku kanya kuko bari bamushyize mu gipimo. Amakuru avuga yuko urupfu rwe rwabaye ako kanya mbere yuko ahabwa ubutabazi ubwo aribwo bwose. Nyuma y'iraswa ry'uyu musore, umurambo wa Kagame Rukumbuzi baje kujyana mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu mujyi wa Mbarara aho utegereje ibindi byemezo bizafatwa n'umuryango ndetse n'inzego zibishinzwe. Umuryango nyakwigendera kandi uvuga ko kugeza ubu utarasobanukirwa neza icyatumye araswa, ndetse kandi ukavuga yuko abantu bakeka kugira uruhare muri urwo rupfu batigeze bafatwa kugeza ubu. Kuko umwe mu bagize umuryango nyakwigendera bisobanuye yavuze yuko abakeka ko murasa bahise bava aho ngaho byabereye maze ubundi batabirukanka. Kugeza ubu nta makuru amenyekana ku byabaye imbere y'iraswa cyangwa se ku cyaba cyatumye kavuyo kavamo urupfu rw'uyu musore. Kagame Rukumbuzi Ruben yarakiri muto, yari afite imyaka 28 y'amavuko gusa. Icyongereho kandi ngo yari Wingaragu, nta mwana nta mugore yari afite. Akaba yaravukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC, ariko akaba yarafite inkomoko n'umuryango mu Rwanda. Ababyeyi be batuye muri Uganda, igihugu nawe yarasanzwe atuyemo mbere yuko yitaba Imana. Urupfu rw'uyu musore rwatagaye umuryango we, inshuti n'abamuzi, cyane cyane ko rwabaye mu buryo butunguranye nyuma y'umugoroba yaragiye kureba umukino nk'abandi bawukunda. Kugeza igihe amakuru atangarijwe, inzego z'umutekano za Uganda ntizari zatangaza ibisobanuro byazo kuri urupfu cyangwa se ngo zemeze ibyatangajwe n'umuryango wa nyakwigendera. Ntiharamenyekana kandi niba hari iperereza ryatangiye cyangwa se niba hari abantu bamaze gutabwa muri yombi ku bijyanye na kino kibazo. Biteganyijwe yuko iperereza niramuka ritangiye rizafasha gusobanura neza uko byabaye nuko byakurikiranye, icyatumye umusore araswa ndetse n'uruhare rw'abavugwa muri kino kibazo. Mu gihe umuryango utegereje ibisobanuro birambuye ku rupfu rwe, ukomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo ukuri kumenyekane ndetse ababigizemo uruhare nimba bahari baryozwe iby'amategeko ateganya. Urupfu rwa Kagame Rukumbuzi Ruben rwiyongereye ku nkuru z'abaturage bagwa mu bihe bitunguranye, rukaba rusize ibibazo byinshi bitarasubizwa ku cyabereye mu mujyi wa Mbarara muri iryo joro. Ngaye nguko rero urumva yuko umunyarwanda apfiriye mu gihugu cya Uganda ubwo arimo kureba umupira wazaga Argentine n'Ubwongereza. Akaba yari Wingaragu, akaba yarafite imyaka 28. Diringu rwose birimo kumwibonera, birababaje. Nta kundi rero Kagame Rukumbuzi Ruben agira uruko ridashira, aruhukire mu mahoro, rest in peace. Kandi twifurije umuryango we gukomeza kwihangana muri bino bihe bikomeye. Mbabwira ni karagaciyemo nyina cyari Nyabari Obedi nkuko bisanzwe, naye ngi ni soko y'amakuru waruteze amatwi. Obi time. News.